Projekt Tišina koja je srušila spomenik ima jednu vrlo zanimljivu karakteristiku, a to je da je u vrijeme kada je nastao spomenik kipara Vojina Bakića je bio inovativan na dve razine. Jedno je bilo sama njegova forma, a drugo što je to bio jedan grandiozni projekt koji je bio tehnološki izuzetno kompleksan i na neki način je ne samo svojom suvremenom formom, nego i tehnologijom proizvodnje pokušavao odslikavati nekakav širi društveni kontekst u smislu znanja, tehnologije, svakako i ideologije. Tako da kad sam pristupio ovom projektu, jedna od stvari s kojom smo se bavili tom idejom je bila kako ga dovesti u nekako ponovo u interes javnosti tu temu, a drugo, meni naročiti izazov je bio da pokušamo sredstvima koje danas koristimo suvremenim odgovoriti na ono što je bilo suvremenost tog vremena kada je nastao izvorni spomenik. Dakle, dva su dijela projekta. Jedno je sam događaj na lokaciji gdje ćemo na jednom velikom ekranu, 20-metrskom ekranu, napraviti njegovu rekreaciju. Dakle, imamo objekt koji je u stvari u nekom video prikazu. Djelomično imamo i kamere, tako da imamo djelomično živu sliku i djelomično spomenik koji je tridimenzionalni konstrukt. A ono što mislim da je zanimljivije i naročito zanimljivo, dakle, na mjestu ispražnjenog spomenika naknadno imamo u stvari njegovog digitalnog avatara. Radi se o tome da ćemo na lokaciju postaviti QR kodove, napravili smo oblikovanje spomenika u 3D softverima i uz pomoć telefona, digitalne tehnologije moći ćemo ga promatrati na lokaciji tamo gdje njega nema. Pa mislim, s jedne strane kad govorimo o tehnologiji koju spominjem, to je malo Kolumbovo jaje. Mi smo samo udarili jajetom da ono stoji, ali istovremeno bilo kako bih rekao, u sebi projekt ima jedan drugi layer koji je vrlo složen, a to je na koji način napraviti tu rekonstrukciju, a da se ispoštuju njegove izvorne vrijednosti. Tako da je, obzirom da smo bili limitirani u izvorima, više manje se to svodilo na fotografske dokumente, prilično kompleksan je bio sam proces da napravimo oblikovanje njegovo. Druga stvar kojom smo se bavili je na koji način u trodimenzionalnom softveru rekreirati strukture. I ono što je naročito, čini mi se, zahtjevno je to dimenzioniranje. Uprkos tome što ga mi digitalno možemo upravljati time kolika je njegova dimenzija koju vidimo kao prikaz, njegova nesagledivost i veličina koju imamo nas dovodi u situaciju da su tehnološke mogućnosti na samom rubu da li to mogu izdržati ili ne. Tako da je usklađivanje to bilo negdje između onoga što tehnologija može dopustiti i onoga što želimo dobiti, a da sve skupa bude u nekom ozbiljnom odnosu prema izvorniku. Isto tako, možda je zanimljivo reći, trodimenzionalni model koji smo napravili, koji je augmented reality objekt koji gledamo, je povezan istovremeno sa Googlovim engineom koji nam u stvari objekt, svjetlo na objektu nam je u korelaciji sa njegovim prostorom gdje stoji, dobom dana i vremenskim prilikama. Hoću reći, taj objekt nije fiksan, naš digitalni objekt nije fiksan, nego on je živ u smislu toga da ima live feed o vremenskim i svjetlosnim uvjetima, pa prema tome je konstantno u promjeni. Time ćemo dobiti nešto što je najbliže nekakvoj, recimo, digitalnoj rekonstrukciji. Unazad 2 godine, kad smo u stvari krenuli sa projektom, svakako jedna od važnijih stvari je bila pregled lokacije. Kada smo prvi puta došli na pregled lokacije, pristup sa regionalne ceste do samog objekta, dakle pristupna cesta, bila je prilično zapuštenom stanju, na njemu je stajalo porušeno drveće. A druga stvar je da je ovaj cijeli poduhvat pomorao u maniri Fitzgeraldovski, malo poput Fitzgeralda, Hercegovog, na način da je to lokacija na kojoj nema signala niti internetskog, niti telefonskog. Ono što je dio, dakle, bio projekta
kojim se bavimo, da bi mogli nakon našeg događaja imati objekt u prostoru koji se gleda, bio je riješiti i te tehnološke probleme. Dakle, mi u stvari smo napravili jedinicu koja će satelitski skidati internet signal i redistribuirati ga na lokaciji. Sve u svemu, osim onoga što je koncept, osmišljavanje, modeliranje, u slučaju ovog objekta, uprkos tome što je digitalni, krećemo se u stvarnom prostoru i borili smo se sa nekim stvarnim elementima. U stvari, rođen sam 64, tako da sam u stvari generacijski jednim nogom u prošlom sustavu, jednom nogom u vremenu nakon 90-ih. Na neki način došlo do te promjene društvene paradigme i nekako sam duboko pod dojmom toga da određene redukcije u interpretaciji prošlosti su problem, su momenti koji u stvari nam ne dopuštaju pravi zamah i razvoj društva danas. Kad govorimo konkretno o ovom spomeniku, on u stvari u svom izvoru reprezentira jednu ideju koja je bila ideja razvoja i ima jedan modernistički diskurs, pritom se pozivala na antifašizam, što su definitivno tekovine koje smatram da bi trebalo njegovati. Tako da je bavljenje konkretno ovim spomenikom radom Vojina Bakića, mislim da on u sebi objedinjuje dvije važne stvari. Jedno je ta ideja otvorenosti, tolerancije i s druge strane jedne slobode koja je dopustila da se uopće tako nešto u ono vrijeme radikalno dogodi. Mislim, radikalno napredno i na neki način je davalo refleksiju i s jedne strane malo utopistički, s druge strane ozbiljno modernističkog pokušaja modernizacije društva i zajednice. Opće poznata stvar da je u vrijeme ovih turbulentnih 90-ih srušeno preko 2000 spomenika, antifašističkih spomenika na području Hrvatske. I s jednim dijelom nam se činilo, tako volimo spekulirati sa tom idejom da ovaj projekt koji radimo paradigmatski, pa da on pruža neku ideju da bi se mogli tražiti načini da se na neki način ponovo komuniciramo teme i probleme kojima su se bavili ti spomenici. Na jedan suvremeniji način koji nam u stvari, čini mi se da je važno svakako memorija, ali ono zbog čega me to naročito zanima je jer ta memorija nam formira sadašnjost i ono na koji način se bavimo sadašnjošću i problema pred kojima stojimo danas.